Echaro cha Nyakina kikatunga itaka riri kwingana eka 98 omu bwire bw'obwebembezi bwa Amin kandi enshonga z'okuryiba zikatandika omu mwaka gwa 1955 kirikukorwa bamwe aha babaire nibarisiibamu. Abaturanyi bagira ngu President Amin akaribaheereza kumaraho endwano z'okwiba n'ente omu bwire obwo obwabaire burimu kufurukafuruka yabaheereza n'ekihandiiko kwonka tibarakakoresa kyapa. Bronch Kanshemeza RDC wa Rukungiri yagira ngu okwiha omuntu weena hitaka nikikorwa ahansi y'okumanyisibwa kw'akakiiko k'ebyokwerinda omu disitulikiti akarikwebembera mbwenu tarikwenda kuhurira ngu omuntu weena yabiiha omu itaka lyabo kandi ebitongore by'okwerinda byetegwire kukorangana n'ogwe oratahirira abantu aba. Ekiragiro kya President Museveni omwati yayiira Karuru kandi kiyatiireho ekyokuguma kirakomereza abataka namunuhunu ekyokukora eviction tiine omuntu n'omwe oshemereire barakora yabashomere ekihandiiko eky'okuragira kwa President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ekiyahandikira aha 28 ebyokwezi okwa kabiri omwaka 2022 ekirikwemereza omuntu weena okwiha omu itaka atiine nkwatanisa n'akakiiko k'ebyokwerinda omu disitulikiti ekyarikwija kwemereraho ahabw'oburinganiza bw'abantu aba. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni has banned all land evictions in the country that are carried out without the consent of the respective district security committee. President akabinga kandi yayemereza ebyo kubinga abantu akagara. Nyansiyo Kamugisha kansara w'omuruka gwa Nyakina ahagombora ya Buyanja kandi chairman w'ekibiina ky'abariisa nagira ngu itaka bakaritunga kuruga hari bishenkuru kandi niryo rikubabiisaho nka baritwara abantu nibaza kubaho bata. Akakyeta Nyakina yanga farmers obwira bagurusi bashenkuru yetu bakabaro bato bari abahinzi n'abariisi barikweresa omwanya ogwene beta akacuye kano aza bakiri batoyi yebuzure bishenkura baba bantu abarize ko babize ko hano ugamba kabasasize n'abagurusi abantu bigeregi abakunda obubwire aho ire myaka mirengwa konko muntu yajumbukayo yija ngo ahende ubwo mwanya gona agutwari. Dennis Katabazi chairman LC1 w'ekyaro kya Kitanda nagira ngu enshonga zikatandika omu mwaka gwa 1958 baza kuronda ekyapa bakashanga ngu ekyapa ky'itaka lyabo kiri omu mazina ga mugenzi waabo. Ebyapa bibiri omuntu kumwe yitaka so mbwenu kubari bahire habaho umugezi yamanya ngo utatize cyapa yagenda yateze cyapa nuwo gwizaruro mbwenu wakorise cyapa atutwagira umurandizi bakajya ngo tubakubasa kutereza ibyapa bibiri kandi itakariro niho mishango mbwenu yatandikire byo kusyata kwayo. Albert Mugisha Rwamugata kansara wa district ya Rukungiri harukujekera abantu begombora ya Buyanja nagira ngo nikibatangaza itakeri bakuzirana bakoresa omuntu kuruga kuri akagira ngo neriye kandi ashaba minister w'ibyamataka okutaho mu nshongezi okukingira kabi. Minister w'amataka yose ni mureba kibari ni muranze zawa umurubunyoro ayisha nangwa na government ine sente nyinji kuronga ni ndaze aga yemaze kuresa isita land fund go mu president's office the minister of lands ba compensating on some cases if they can also compensate. Emi Agaba Rubondo chairman LC3 w'egombora ya Buyanja yasima president watire hitaka eri abashomerwa arikugira ngu horagaruka hitaka lyabo nibaza kumutera amabare. Angwene kitwamanyaha no kugira ngu kino rije kwija hanuya atabini bene abantu aha nitunza kutura twetekatekere tusubira amagirasi amisho niturarebe yare twahari twata amabare tutere. Matinagaba w'ibyamataka aga district yagira ngo betekatekere kubashoborera ibyamateka okutaho bugabe bwabo. Mbwenu ko kubabegesa nobukote ecwiremu kandi mukajuruza nabwe stiro bakacwamo ekiragiro nikibikiriza kugira ngo president akahabura oku baratwaze encwamu yakote mwashenga ekyo ncho RDC yagezaho kushobora konka na munonga
nibikiriza nangu abantu abarukozesa omwanya kuko muri gukozesa bahebwa umugisha bwo kugira ngo ubugabe bwo butagira ki butarubatirwa. SSP Brian Nampire omuduumizi wa polisi ya Rukungiri yagira ngo kikuru bo bakuratara amateka polisi eriho kubayamba byakumeka nshuwa twabishoboza kandi twafuringa amagira ki kama utara disuko ya kigabe kugira ngo wagira ngo iki washobya bitone batkoraho uko yajya to nobody is above the what, nobody is above the law. So muruho mateka kandi mbashaba mukuratara amagira ki kuratara amateka. Gashakwa Robert Mugabe, aha wa Tayari West.